ihinda rĩa miaka rĩa bururi wa Kenya wahofanirio ni murimu wa Covid-19, kaunti nicio ikoretwo igikuithio murigo ona gutuika thirikari nene ni ikoretwo ikimanyitirira na njira itiganite. Umuthi Kanju ya mangabana magitamburukia makinya maria kaunti itacukitie hari kung'ethanira na Covid-19. Mwikariri giti wa Kanju ya mangabana Martin Wabora augite kaunti ciothe ni ikoretwo igotete guthundura maundu ngurani hari kugacirithia miturire ya Kenya, kwambiriria ugima wa mwiri, kuhukia bara cia kimuci, urimi, uthii wa na mbere hamwe na mangi maingi. The county governments have been in the front line of the prevention, management and response of the pandemic. Our health system has been tested like never before, but county governments have remained resilient in the wake of COVID. Tumejifunza mengi kutoka kwa tukio hili la janga la corona. Ya kwanza ni kwamba tunaweza kupambana na hali yoyote ile ambayo inaweza kuja kwa upande wetu. Pia ushikamano ule ambao tumekuwa nao kati ya national government na pia counties. Sure that this becomes a success. The national government cannot work alone. Health is devolved. So we are pleading for more resources. Of course, we need more resources to the counties. Kuona mirutire ya wira ni agire na uritu kuma kuri thirikari nene undu umwe na thirikari cia kaunti ni undu wa watho wa Covid-19 wandu kwaga gukuhaniriria. Kaunti ya Nyeri ni ukire na mubango wa kugacirithia mirutire yao ya wira kuri yombire kamiti cia mwanya iria cia kinyagiria mirutire miega ya wira riria murimu wehiririe. To the uniqueness of the county, Lamu used a town crier who rode a donkey with a portable speaker. The town crier informed the residents on county budget processes, universal health coverage and COVID-19 mitigation measures. Kaunti ya Kajiado ni ukire na mubango wa Riziki uria wateithiririe hari kuheana irio kuri muingi. Uguo muingi ndungia kuhaniririe handu hamwe ugeterera irio cia uteithio. Ukunayo kaunti ya Mombasa kurumirira kuongereka kwa bara cia kimucie ikiruguria ceceni ya andu aria mahutitio ni ngui ici mangihota kuhura ripoti. Kilifi County mitigated the high prevalence of teenage pregnancy to keep the young girls in school. The county set up a multi-sectoral team to gather information on teenage pregnancies, including the causes, implications and solutions. Onathegia mathina maria kaunti ikoretwo igitungana nayo, Kanju ya mangabana ni maugite ni maguthie na mbere na kurutira muingi wira gukuma kiuga bururi wa Kenya ni utacukitie ikinya ria kwirahirwo ukiringithania na mabururi mangi gitaru-ini kia Afrika ni kung'ethanira na murimu wa Covid-19. Tumefanikiwa zaidi kuliko watu wengine wote. Kwa hiyo tumejifunza mengi ya kutosha, lakini cha msingi ni kwamba tunaweza. Giripotera Kameme TV, Retorokani Wajiro, Waforo.